ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagrigat kat ariingan da ito at taon aya. Inteng, agreeing kan Adi ka ba? Katul na! Bumangon kan taadda ka no meeting yaw itang aldaw. Nagkuna. Ni Marikwanang, dimagas dito balay. Bumangon akon. Bumangon kan tamapan ko isagana ti kapen. Ay, kagawad. Ayan na nga ni Kapitan. Alas 9. Awan pa'y ngagpayso Awanan, timang meeting ka na tayo. Agawid tayo awan mo't ni Kapitan. Mabalin ka di nga orayon tayo pa'y ni Kapitan. Awan may. Kunam nga umay ka, awan. Dinagas ko pa'y nga imbaga ka ni Maribana nga damiting. Kay Wine, di pa'y Kapitan natin ang ibaga. Apay nga ating makter kayo matamin na. Agawid kami. Sayang ti oras. Apay nga ni Kapitan, kasaan mo't nagpakita ijay meeting may, Maray. Ay, pasensya kan Maray. Nagawi din dagiti padak akagawad. Tawan mo't nauray da. Ay, kwa nga main. Pangilaw-lawan talaga di Kapitan. Ay, di mo lang amin amukay. Makaungot kami amin ng akagawad. Apay akas taayan ni Kapitan. Ay na, riniing kumot. Intimpla akpayan iti kape. Kuna na abumangon. Tagayam, naturog manan. Anya, nagdoble naturag. Wen kasta tinapasamak. Ay, na yan ni Kapitan. Ay, andyan orasan ba na? Ay, aldawan alaunan. Ay, nasa papay. Anya na sa papay. Naaldawan ka man ngaminan anagrieng. Nagbayat to pa'y ti maturong. Kat, kasanungay dagiti naskan nga aramidam ita nga aldaw. Puspon man na. Inton bigat man. Ay, awanan ti malmalpas mo. Na. Gapo iti dayta nga aramid mo. Mga anak man kit de. Anya ti aramidam, kalpasan ti pandangan mo. Maturugak man din Na Maray, saan samutan arumrumwar ni Kapitan di tabalayda? Maturog nga main. Maturog ko nam? Saan to pa yan asumsum rakidya barangay haul? Na, apay ngay? Turog nga raw. Ay, isumo lagayam nga amin a proyektaw. Naturog damo aminun. Iso nga ro day tatidakes na. Kasano daytan? Sapay nangag ko ijay radyo nga dakano sumangbay anapig sa bagyaw. Ay, jay signal number 10 abagyaw. Kauwan, nasken kano nga agsagana tayaw. Agasem manday ta, signal number 10. ay nainteng, adda ka no umay abagyo. Pat yun. Chismis la day ta. Agdengeg ka ngamin iti radyo Masadutak. Mas kay kayat mo ti maturog, ngem agdengeg ka dagiti damdamag. Fake news la ang day ta. Apay kumaapat yun. Signal number 10. Da- Fake news? Kita signal number 10. Apay adakas ta. Nikat, ay, papanam nga yan. Kwa, inakbiit maturog. Urayam aja bagyo, taringan nak no sumangpet day ta bagyo. Ni badung kaw laging handa ako nada, Maray. Takita man Wen nga raw, itay ko pa yan nakita. Nga agilanlan sa di tatapyaw. Siguraduan na laang asaan ama itayab ti angin day tatap may. Nakaamak di signal number 10, Maray. Iso nga ron nga ultimo day tadiding ti balay may. Linansaan nan. Kat apay nga ron nga da ka payla di tawi. Ay ka makiistorya ak pay laang matken ka, Maray. Pagururayan jay bagyaw. Agawid ka kideng tani. Medyo agangin-angin naun. Ay sos, wang gayam, agawid ang arudan.
Ipadamag munto kanya no asino dagiti maapektaran maray. Ayan na nga di bagyaw. Biro kang pailaang. Ayan na nga ron. Nakalabasin Nakalabas? Apay adi nakrin na Anya asaan? Pirme ti panang gunggun kuken ka. Ang pulos saan ka ang makariing. Apay ngay nga ron nga da kadita yan ti kabiti. Gaputan na layos ti balay. Nalayos ta? Imbagak ngamin kan kanas kan ngagsagana ka. Ang anya ti inaramid mo. Naturog. Ay, kasano ang makapantangay di kusina amangan. Awan ti mangmangan. Ah. Makaamukan no mabisinan ka. Kumusta nga ta dagiti kabaranggayan? Ha? Malagip mo pailaang matgayam, dagiti ka baranggayam. Hay, nalayos kami maray. Ay, win nga road. Agpapada tayon Uray mo da kayaw maray? Ay, win mare. Pagatumang jay layos ija balay may. Di tabalay may, malipos ka. Ay, unay matan. Kasano analayos tayo ita? Kat saan tayo met amalay layos iday? Day tamot nga rod ti damdamagak dito'y bagik, maray. Amin tayo, maburburtsaan maray. Apay nga ta. Apay ka daw, paada ka kagawad, amalay layos tayo itan, kat saan mo't iday. Ay, siyak. Ang bukon tisong bat na sa lutsun mo, kagawad. Anya ngay nga rutisong bat na. Naglaka. Gapaw, tasaan na nalinlinisan dagiti kanal. Ay, wunan ya. Di mo't ibagan ni Kapitan ngaglinis tayo. Kasano ang maibagana, kat turog man la turog. Isumot. Saan to pa'y nga agparang no adamiting? Anyaman na ita, Kapitan. Turog. Maturog tayon sa amin al maray. Katwad tatuladan tayo ni Kapitan tayo aman naturog. Agasem man day ta. Adda bagyaw, adda layaws, ang maturog lata. Nagdigat ka no ariingan kuna ni Maribanang. Da kami kinibadungkaw. Ununaan mi pay ang agraing dagiti manok. Aya! Kauwan. Ay, talaga nga rod alakay kan bakit kayaw. Nagkunamot kan ka. Sinyalis ka now anataenganan ti tao. Noonaan nang agrieng dagiti mano. Enteng, nadamag mo ka din. Te? Nasken ka no nga isaganaan tayo tinapigsa aging ginad. Ay, adaya? Adda ka no nga road. Agsagana kayo Kat si kangay, anya ti aramidam, Agsagana akmatan. ay kat nasaya at nga rod ano adda planom nga agsagana. Agsagana ak amaturog. Na, Apay anya pampanunutim apagsagana ak. ay, kunaklakit din no kunam nga isagana am tiging ginad. Ay, inak man kid di maturog. Dinak disturbuin. Nay, agin ginad samad. Ay, sus, ay, Uwin samad? nagpigsa. Ay, Dito isang dinapiksa nga ginggina din. ay, pubigpigsan samad, nay. Ay, Talaga nga nagpiksa. Ay, makapanervyos ko ng kidi, Ay, so. Perme, makapadanag pa din. Kun garaud. Nay, adadapi migsa. Ay, unay, Ay, isardeng mumutin aday ito aging ginad. Maray, nariknam jeging ginag. Ay na, win mare. Ay, di mo ayan nakita nga urayak la nagtartaray arimwar ija balay. Wangaro, kasta unay ataray mau. Ay, nagnerbyusak nga mahin. Pinanawam ni Kapitan, di tabalayaw. Ay, kasano ajak panawan. Kat mayat mat tituturugan na. Kaya't mo asawan, nakaturaw, uray nagpig sa tiging ginag. Ay, wan mare. Napigsaman abagyaw. Layos kan gingginad. Nakaturog lata. Ay, unayan ni Kapitan. Ay, kasta na nga rod. Saan na nga tanga amaw, nga adun atat tao tagreklamaw. Ay, bayam mare. Taibagak manan kan kuana. Ken ibagam,
Amay sa kadagiti agrik-reklamo, maray. Banag, apay puno ang nagingilin. Itakalaang amarieng. Wen, pudno ang nagingginod. Kan saan abasta-basta aging ginod. Nagpigsa aging ginod. Puno gayam di inyara saas di alutiit kanyak iti tagtagainap ko. Nga Kampay iday. Inyara saas na kanyak nga adagingilin. amin a tao nakariing kan nakigtot da iti napasamak. Angam sika a kapitan. Ay, uy, nakaturog. Amok nagbayat to pa iti maturog no adaging ginad. Kasla ada ka iti indayon. Na? Ay na. Ay wan gayam. Tangay turog ti ammom. Tapno ammom. Adon ti agrik-reklamo kadagiti kabaranggayam. Day tati paglaygan da. Maturugak lang agreklamo dan. Kasano? Kat awan kamot ngamin. Saan mong aramiden ti trabahom? Puro turog ti ammom. Ay, madinsan daytoy amapaspasama. Talaga amaday, maray. Nagbalinan aman naturaw ti Kapitan tayaw. Ay, nagrigat kanupay ariingan. Agrali tayon san maray. Saan amabalin day tangar aramiden na? Ti parikot ita, uray man pa'y no agrali tayaw. Makariing nga ta ni Kapitan. Sapay nagpudot. Agasam nga agrali ka dita kalsada anak kapudpudot. Idintaw ta di Kapitan tayaw ka nakaturaw. Talaga narigat ka ariingan Payman? Pampagak man dagiti kaldero kas kada pinggan. Manganan! Mangantan! Nakariing kan? Nangig ko nga raw nga aglut-luto ka. Hay na, agreklamon dagiti tao. Saan pa'y matgayam apanangan? Agsubli ka maturog. Sige. Padasam nga agsubli maturog. Adamot igmo abalunat. Ay. Kinunak matayin. Agreklamon dagiti kabaranggayam. Asikaswam da iti barangay mo, wano maturog ka. Si kamot? Mapanak iji barangay haw, dungaw. Idulin mo dita, balunat mo ta, ay sus, nakaamak. Saan ko nga idulin da ito'y? Aging ga iti saan mo nga alistuan ti aggunay. Unayak na rod. Oops! Papanam. Ay kwa, iji barangay haw. Pagturugan mat day taturungan. Ay kunak no ijarwar. Ijay tirwangan. Huwag gaya man dya. Pa'y ngamin unay na murmurayan kit. Awan ti agmurmuray. Adula amin nga mom. Awan lat konsiderasyon mo matandong mo. Talaga nga awan. Taaglablabos kan, Enteng. Ala, aramidam ti trabahom dito'y barangay mo. Ay, Kapitan! Agriing ka. Saan mo nga orayan amaumakan ka? Dagiti ka baranggayan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.